ma me ne kwa ne ka che Osebo se wale afnan o ma me be mu ka se on ware me because bo ma asem an o ye na airtime na me nsumi ne oba na matumi ne nanante na metumi de utimi offense de o ye ni na metumi esososo na emfa yo too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e too much GH no subscribe wo na ehintasem ensema ebuafa on my Ghana so na ye de bremu one god nie the only one god in GH eho na de bia mehwe abrotefo ene Ghana for mo wiasa fa na me recommend emamo too much too much GH me din edna na ama owusa ebre no ewie edri se enkomo na mfamemu owoye my Ghana mu ha sei no me de betu dwa ama wo a wo hwe bi so no obeti bi enye bi ewo mu na enkomo ne de edos pa na so me ba ko bi ewo mu na matwe mu ama wo so etimi atibi na efida MP for Ascent Central Honorable Kennedy Japan ede nsem ebetu dwa expose na wode Bishop Daniel will be my topic at the world set upon always in all manner no could do a brebi or boy and ma 13 be a din say woman and was to say woman Bishop Daniel will be in ewo affair na a ma 13 no best 2 Edna any or him ma dear what you say one more react to stories no na one of onkakwa oboni di mo ohima sana mechanic no nikunu so react acknowledge asema ye honorable Kennedy Japan editor dwa efa the relationship between the hearing ex-wife ohima and Bishop Daniel Wobinim ehum now agree say na honorable Kennedy Japan editor dwa sana assembly city onokra de ni ehum bi say na Bishop Daniel Wobinim wode ne hearing no omodampemu krapa na wo frefren anajo no pese say wode ne embon komon kan krapo e kan ho na lead to omo divorce no na ne hearing kan no warring for 16 good years na yetie ya ehun ehwe say eye ne hearing ohima so beba out abe reply say ampa say na nkunu kan say na assembly city ana so babe deny ana say obetimi aka bibi for krapa obetimi de yi na no every ensem na ye twen ya no Ghana for esi ade ye twen no de enya ye ebre no nya ye bre because waba ababe kasa e defend no ho waka ema Ghana for hu say ehun nya say ne ex husband na be twen nsemu e dem obi bia because the ex husband no onu aka say mu no ni good standing bia o de be gina ho e de a cheche nsem a kire say ne yere ni chiti o so wen chiti o de oye ona babo mu bia no enfa ne ex husband no because esi ano oye ex grandpa na sem ehunya na watch ne kase won say ni kunu Osebo Ghana for de bia daddy ebo ni din W0man and W0man and Osebo ye say and na bad baby daddy and wonam ha and offer ha say that be yenya ikra na sa be ma no oh onye ne hu ni papa bia nya na Ghana for nia ehu no sa na wositem ahyase no eye endrada wo de betu dwa say ni kunu no eye ni marriage ceremony cramp wo betu ni tin san crampo no or the fake check and the brebusa for Emma or no or him and Ninya bear macra and ba sem because of that fake check we na biom wakoso a legend say Nick no Osebo no or you very stingy na biom so you can ma sem de jai kra na ma sem de aware mu crampo no aware onim so ne yerete a one ne yere ewo man bienu crampo na aware mu kwa no asoa eye emasem na ye ohima ana biom sa fe na efia mansa ohima wo cheche ni se mo chere Nick no Osebo no woni any moral standard say oba be kan no aba be kan ho asem e obedwuma na so begu no ho fi for the 16 good years no mo ware no woni some moral right required because no oba no wanya de boni da na woni mi no kwa po no osua akwesa akola wa to odofofo mu bibia esi be ma no so aware mo ware kwa mpo no ono Osebo ne maame ene piapia ba ya no so den a wokunu ano no ubetimi control no odo wo so do no mu breki apokra mo sa aka bom diem eninti ebe ya wona ne nante ware no na wontimi ntina nkwa ho na mo ntimi bo bisia because oheta na ba ne abrabo ne koso na de bia da wo ba afofro obi a onim se odi oba ba chia wo fie se wo girlfriend ni de bia da na oba afofro di wechi na mansa aba na ekwi aba na efia nam ha na de bia oba afofro nti ka che ne ba ne se be ya onware na yere ohima no nti eno na ohima ne kira ema no etimi eware ye Osebo in the first place o matenase together for the past 16 years na ebiemu to no oni Osebo to no say sika wo yi sika fini ko to kom say ohima je kwoto atale je fakos redo ho je pie no wanye bi da say stingy ka so bi stingy pa dia
Osebo ebetimi ede atono so because ono de na ni se more thing won't be yin tese ni sakran fi kotokom no de atlo se hwe de wo mi kotokompo ni se more de amata se wo dan ne bia enye ye enu nti Ghana for se ne ye hu ni se order senti onama me zara ma me de ye kind of fashion ni we de me de mo misika no oh ye ntwambo cramp na hwe ni kotrayem Osebo na mo hwe ni kotrayem o try na obehu ube na obehu se hwe ni kotrayem sike bie no obeyi e de ahye unsa se je fire hu good bia oni ye cramp oni obi a ne yem yes an nti Osebo very stingy na biem so osa ye massem na te Ghana for adwen akosi nyama bi se se na Osebo yire ohima ne ex wife ohima etime betna eye bedroom na social media e kan sem radio atwe adwen akosi na aba na mo ne nsem bi so because ebra na aba anamwa so woni ni date no ase na fatam na aba na ma wo so eno to kro no ase Osebo de betu dwa se na aba kra na ohun ti se Onyankopon because bibi ope bia na o de som no party say wo bi ene nura enu nti na na aba otimi folema na onyem na otimi dwane jano enu nti Ghana for ka say oh okay eno Osebo no hu asem because ohwe a se na oye ne nyama no kire se wo pe omo ye so naive nkwala nketekete no betimi ono ne ka me do meye we ama meye we mama betimi believe in easily no mo etua na mo no mo tia na mo we na esi anu hu se enkoyi a na te se wa fa wadwen na wo de afa owe anya sa obetra Osebo wan se dachi bibi be fi ne ho aba da bi da obetra no ankasa wo de esu ene abrebese ene bewu na ebuja for yenkotie se na ne yire ohema ekire eye ensem no emu won so no okọ adwuma na se me disika ma me maame enye problem okay enkenya problem metwase on se me kan me di kan ka se na me no aduane wie a ono na di aduane ni maame di besi ho na wache yeah na mi nyini se bo ware me na mi swapa o okay na me swapa na mi se da nim sabi aware hu nyansa ani ne yanka me mpe no okay what you say na me ma ware hu nyansa but me ba ware no so etu me fo okay etu me because me na na tete me wo kire me fie nyansa pa abulwana na afo ni bi no yes abulwana na pa enti me no aduane na mase wa beche enti mi nyini no me be hu se niema bi wo hwa enye right as a wife am tifie ene mase de me na osa me aduane nka me serve wo okay eno na me koka ya de me ntime ho ase ba ya o decide se obeno ane de enti se bosse me kwa adwuma na odi sika mane maame e wo hefa sabi sam no nyina na da sorry ye enti wu ko no da no se me gitasafo ade na wuntumi fa ki ne sika ne nto dem wo me ba se ma ba fa kwa no aduane sabi on se ne maame wo hode a ka obeba na bi aso kwa bi a wodi ka ko di baba ne maame no kwaku enya sika ode ma ne maame so mfa no afie ho nyina aduane ode ne maame sika ma no de me dia maame enti sase boss ka se ono di fie watch of money ma ne maame e na ye aduane a enukra bi anim oboa enukra nim oboa sika no time or starting say obedi ni maame aduane de na kwan ofa so no yi chop money ma ne maame aduane de eno de minim okay how I know you aduane okay e de man na maame di na aduane like odini maame aduane but maame no waboa no say senya maame no kura anka wo sabi enko Osebo kura anya ho ade oh yes ati because Osebo anya me ho ade senya maame na pe me ma Osebo e ba se maame no so na ebo wai say according to sources say maame no maame ne kura na ka che Osebo say wale afnan o maame be mu ka se onware me because Osebo ma asema no ye na airtime na me nsumi ne oba na matumi ne nanante na metumi utimi offense de o ye ni na metumi esososo na emfa me ho okay se de bia mekọ be ma me ne watsena mekọ no oba da ho me nkasa me nkontokwa na mapie na mekọ meba na me nkasa na mapie na mekọ me basa abenu aduane be shita one ma da so masa besi me mitumi aduane free me fie Wesley go na me de abre no na wa fa aduane sika mu na oba da akọsha abri hotel no mu di me na mfa me because na me penasem on say wusu a wo odo special bi what you say enti na me penasem pa na me do no so okay enti eno na mama me ni hu say no kwabra oba we die oyo oba e wasa wo ware no enti ware no okay eno ye number 1 number 2 eye na ni nuamo nketo anyina ware but onu no epani no ontumi ware ye okay enti na ade a na maame no ha no say anasa nya maame no kwa family ni nyina na ha no se bo nya kola wani okay what I say
ase wunua mo ketewa nyina be san ho be ware na wo panimu no da so te ho a wo ware ye ensanu na mama me ne de nanu ba mu se onware me ana se onware me ye nware ai kokko ware but anya mama me no so me sa che me de me man ba ne se na assembly city sa e na ode atudwa no sa e na eye ohima aka no pepepepe se na mchire mu kane no sa na ohima aka no eno nti Ghana for edisa se edinti osebo ne dressing sense ena ene ohye space we ohye Zara dien ohye Versace dien ohye Gucci dien ni nia mu no oni sika no nti ono kwa no ho pe ena ode spread ana enu nti we ena onam na yemfa ni din osebo yembo ni din yenya ti ede na aba anamwa edin tag no nenti senka onpen onyam bi teso nkono akasa betimi egina ewo ono akasa ni dima egana na ba ena ode be start abecho na ba eye poster sese ne ba na de no de be sha se senka opo no ani dia enka ho no be sha se fi wa chega na for part ono akasa mu ni suban dada because already ni ya oye nia wonti ase obi a yaka semato ex-wife so ozi o ex-wife no ntimi yini boni aye no ati na betina ho na mpa o afede asem no dane abebu abo na afede adane nsem foforo kra enu ntoso boy Ghana force ye judi a enyeye wo yire mu a ono matra na se even o exes no ohima ene na ba na mo o musu bo mo dane di se no mo ye onye mo mate mo ho efi ho kra che se wo Osebo hwe ni wo sem hwe ni wo yem hwe ni kotoko mu nya tete only any standing bia Ghana for betimi accolade with good name bia enti be ya twehokra ekoto enche edusu ka said that be our remu de our rensem sene siko e bia no wontimi enfa metu bedwem engu wo spouse no enima sesa de amotimi atena bom for 16 good years to ohimo opate say for the past 16 good years no Osebo enyi sika wakopo amane se wo fambo nti wo fa nsha atare wo fa sese no nenti be shit ya wo sisi nti no nimpa se emma so eba ni cross bonche beda de ni tue bi eno da so aten won nti ono akase mu ono so problem kakra no ma mekinka ebusafo bi adwenchom da betudwa ha enche ahwefo eni etefo ni hu se na Ghana fo bi so edwenfa nsemi we edia odaba efi Ruby or say I can't stop laughing. This thing that I'm hearing from Osebo's ex-wife Oyema is making me laugh. No wonder Nana Abba doesn't even acknowledge him as the father of his son. Osebo no they pay. Or no so idea or they wanna say I feel crowd there. I seven what you say ye. We who your money needs to ye. What you say the anti pan Nana Abba na ever since Osebo back out say one the father of Nebana one extra pictures and extra rounds no. I feel what I said the anti Nana Abba na mo reply because say go yo bia o man na say obi a otimi ehwe ne ba otimi send na watchu we anase bosumu ejiwe e ma akwa no fa we chi akwa school fees a enkade bia da na ba na mo abebo ni din me ba na papa ni me ba na brother so onye evidenti na ba anamo achede yi na eti nchen kra so one person bebo ni din kra ka na wasem ma Ghana fopo ye hu se bibi mpo ewo wo mu entem we so edia wo dia ba efi Amanda wa say look at all this. This is not supposed to be discussed on social media. What happened in your marriage is your issue. Please keep it off the media face. Ono so e dia odaba no se on de ehun ni se de ohima ekeka wo social media no ehun hia kra send kun afun oni kun enfum ye na ehun hia se ode betudwa wo saa we no emu because den ara oma ware omo wonkola wo mu ntem na ebiem so no matna se every 16 years enye easy 16 good years no ntebe ya onka ensem nya enhye na wonka obebi for but social media de ehun hia kra se ba betina ho ebiebie ensem ni so akire enkofo we se dia mefa efi Ruben or saying that guy everything shows that he is a woman. I don't even know why they address him as a husband. Somebody who can wear women's clothes and go out feeling good about himself, calling himself a fashionista. We should know that this is the kind of life he is. He expects the women to rather take care of him. Or no so actually on there or say ohun say enye asemo wa bia ase na Osebo ex-wife or him edit to dan enye won wasa because Osebo wo he onu no timi she skirt edit top guso onu no timi she long dress e maternity wear nia e kan edit pie I feel good about himself nti I den kra na Ghana for yen won wasa ne here e ka say because why no oba enti o specifically say onu mpo e na we mu kra mpo ne yen hwe no o expect say ne here no e na be yi sika e dey man because onu amu no o ye oba eso sa
ebusa for meto so na me ko Gideon so a commenter what they abetudra e wa ha say I've been going through all this and I still can't understand what the woman is trying to bring out there. If he's your ex-wife and you don't, if he's your ex, and you don't really want to touch on the issue that went on between the two of you, why are you speaking about it in the first place? Don't let us hear this. It is your own issue. Or also actually not drink or so the who say and who he say or him I did some way na abetuja because Ghana for there and fire who say or no and a shen timpo say or back or worry or no and a worry or no sin a worry who the course no so make decision so be jai and the course will be an no so and who say Ghana for ye better and who ensem every time for comment no aha and am debesi what will say so dear no jane efa Osebo the ex-wife or him and some or the to allegations against Osebo so ye stingy so so ye womanizer just say be see ne Osebo and say man who jai no dear na what drink efa home obetimi e dey dra e what ma gh your comment section e biem so no obetimi a share video we e dey ma dofo ebusuafo bibia obem bia aha na mre be ma me kwan am de dwumede ni esi makramo